Uba man bahat haba uba deiru kertong bala syaremno akjing yakun election na kapensula constituency. Menin kasnya ke pratarik uluber ke badeiru kasing buram kerpang jong ki kentai ula shim da kanikalat ka kabu ban agajing sungu yaki pat nong krisyan ke jongu ki balakot syadu kalai hajar spa prapuar. Kani kala pendap da kecing lengok ke bakraw wadah preng tangki keniat benai layo i bagi pajba ki itemen sim yaka the voice of the people party. Susu kumban cuban rap bagi lai hajar spa prapuar ngut ki pajba ki ba itemen sim yaka voice of the people party hapo ka penusla constituency kide kita kithit ki badas kami shisha hadu kata-kata bat kilong makiru kita kiban prat lenti baru ban yo ke jingkermen susu hagani ke election ke bansawan house dem arjar arfusau ke badairu ke election jid MDC bat MP wala aku belairu ye ke panjong kersan ke jongu ki balak loy ban wan ha ke meeting bala syupen menakir ki regulasi mkhia ban wan wat haba ke jing tenem jong ke election kelas dak ban genja Tôi là đại hiệp gặp pisah tang siang jot siang. Dah apa kerja di badan hapit lang hiệp nanga longan non. Te kemen nambah ino iji pi balong ba. Ya ikal tiga bebek. Te nyukwa ayu berjerong. Kublai kenang napi bala kerja di met bat pensem nanga. Hasnong atau pi las lok lem pi wala kap hasnong kap nupoy ro ketar tang yo ang kaput kapa. Klepoy perhat damanga hi traimet bayale. Enak kaji kapor aku belainya nang imei ngipang nang ilok amane trai do put kat fi badai pro manga nomar mas keren imane nong pi kapro ino kata ko keren mo ya kino dai pro manga itu te kumbangi ro la kersan na di musim minanga dongaro ongi habaya ki kan mau bi ding duai donga sia sorum sineng la pelong mai ki duai te klepe perkat mau place ngap nai nomar keto la sabe ni mayo kita dai gaji kedit mo mayo pinan te gaji kapor ai ko blai kenanga kumbaong kaktin ba kor kaktin ban nakakam mo tungaro jingai gaji yo ama kabun dia dai ka pasai so kumbaong serman mene layanya surum seneng marwai tur habayang sinong pekpa sinong kathau tur besakmat ukiro nanga pediang nuong kipa duna nah kemen kipa ya kasing baten tambah pausi uki bapelipat ong ki kapor lalikot ka tahyam kana de ki sedang wadi ji kermen nomor kapor dang bin ka lesi ublai terkata das dai unangan api yo hi kata kathong ako bi kasing mo kumbang tien ako wi sing sayo te jib kumbab super benang tang lembang di WhatsApp lani status ha Facebook ba be meeting tiap poi pikirne tene kala de kampela nomor barabor kinong be meeting ya pun ki ida ong ki ndai upian nu aburom ni kamot uthi ngoba upiro haburom manganapi upi haburom margaliang ya uthi ki nyudai bayat haburom ni te kabang sana ai kublai kinanga na kita ki samla ki bala kersan nanga dia namon wat kisnong lobi nanga habada meeting ro danok seniang ki klepoi pekan apa nok seniang ki yo mga pedem kammo perkat biso hakali ro jauman ba wei kortong muji em ba ai donation kat kejing ma mangamo tenrei nanga ai bro te habai bro hutenan belum bathit bro nanga bongulur kalengka tenane sekmat ya lur lang kata lengka mo lada dei bokum non ro ya penjilang ni lesi posi ong pi bed ba nanga teu te kumlenu keren politics haba lakhia ka kam nga ya nyaro susdei ba mabalina prabayiri di trisitom takada pelong kana meeting bongyo ai kublai lang perkat pi wat kisnong badupoy ko bong piang i ai but kinanga hadi bawangan tie dung dah mensem kwa anda wala kata dang menengan dang phone nang awor ni ko pa ada poi bisa tolong iyo bot hokpi ang wat badupoy layo ang tenda poi le titrai laslen ni di isnong bromo tendrei hutenan ba plan jing ki suong berbau no pusla badang be hangat tenua ngapi babe le se hakiji dona te dona be tenane sekemat kana gijing keren mangabok poi se kita bahasa kena be ka hiam wat hu pere nani sekemat yo sya ino abi mo ndai daru sya kan thoi te sana baik
Ungarah jing tinggal bin di jing tok. Ai kublai lagi perlu maki bayarap. Nomor klaim maki ungan upoi ni sekan deka. Nomor ai jingun maki develop kananga. Te ia ingwe ai jingun ingwe simba je. Berkat pi ki boong nanga balik ino ngap nang ito. Ngapat simba je. Te kata ka jing sim mengadai ka pa penpoi sia kata katong ban upoi berkat. Te ai kublai biang kumbaong ketin ai kublai nakakmat hi manga balai na kaji hi habai kublai nakakmat kakmat dia kapapelengo tenang anak pin yeji kumnen supita pita ka meeting yeji kenne dai kublai nakakmat ka belas bisa ri kenne kan sot ka bayo ero bisa ka kmat kata hi kentin nyukwa angkren ben ketin tetapoi sinong chatau pi ai kublai lem nagi perlok rajor pi ki balama ba kerjaan nanga nena karseng barden ai kublai lem naki kumai barden la pakti ni ong ai kublai lem kenang namar ki pet ba spesla katto ga jing iki na kaseng wat nangi hi ro kumji kumbai me bon manin nangi na wakadat ti kanai nanga ong pleng bro ti la sai spesla dah tenan ong ai kublai lem katar ba ki pet ba las tang sai ki ndrei ngai ba nane sekmat hi nudir suka por mayong pinan dai ngui kata tayat trai teli baji what up community le si yong pi ba kwa ikedi marmet nutau ketit lani utau presiden dai bej mapihi bong kia kit khialang nane sikmat terlada em ka khia ka san dai ya terong lang waci pej siliang khmat nomor kumbai ji hibi be telun iketar nuji pej siliang khmat nomor ben ba apa pun nanga bong pi trai nio pi te si hajar hiểm bọc mà ông không lấy lại lúc bằng si hajarแต่มันกันเนี่ยพูดกินง่ายโอเคนุไปประคันiyoพิลายhajar saus pak perempuan ang ada kaba iyo huar kemudian habar sen dari iyo hibi jingjo mo te kata hidi kintin tengah nyoba dapoi kenang si senong pi ya aku beli lem kenang naki rembak naki semla senong pi balak kalau kersan dengan nomor kapor lakim ke bong bek man kesenong nu dei bakim kan la nong sunan nomor ngali balung mensim yo ije lo je keduplo je slem no kapor wi te tangitai kintin te kumbalamut pelangan keren lak thong tambah kapor musya kan balik no huti na PM ka lajong ka yu ka hat bong ya dayu pi pelaj piro bong ya ngap pintia ndai kerpat kenang dei mesim bahurit na ai ku beli na pi met pat mesim bala kloy pekerjaan nanga te ena coba pun kun na bi ke nan sikmat ka cing tuwai bo belai eji mi ka batrang ungau pi na trang tangi teh ketin ku belai